Assalamu alaikum. Hurmatlı tuğanlar, dostlar. Bizim kanalın görermandары, sizler менен biz онлайн Sukul YouTube kanalı, bizim kanal katıp jana like basıp kommентарий жазганды unutpаңыздар. Sizler менен бүгүн biz Каракол шаары мал базарда жылкынын баасы менен тааныштырмакчыбыз. Кеттик анда. Assalamu alaikum aka. Tay qancha? 24 to'rt. Urg'och erkek. Erkek. Qancha olsa berasizlar? 22 olsa berem, buni 24 olsa berem. 24 olsa. Siznikichi? Buni 50. Urg'och erkek. Erkek. Mingich. Yürü to'g'risi bo'ladi. Bo'ladi. Qanchaga berasizlar akanchani? Akanchani 45 bo'lsa berem. Berib qo'yasizlar, a? Berib qo'yaman. Yaxshi. Rahmat, so'zlar bo'lsin, akalar. Tak. Жылқы базар бүгінгі. Жылқы азырақ екен. Ондан аз болған жылқы екен. Тай екен. Assalamu alaikum, qancha do'st? Erkek urg'och. Qancha bo'lsa berib salasan? Ayg'ir qancha aka? 100 deydi ayg'ir. Satışam. Assalomu alaykum. Жылқы qancha? 100. Erkek urg'ochi. Bo'zbe. Qanchanchi tut? 5-chi. Qanchaga berasizlar akanchani? 90 ga. 90 ga. 100 deydi. 90 ga beram deydi. Жақсы бекен. Алсаңар болды. Номеріңізді айтып қойсаңар. 709 85 59 60. 85 59 65. Assalamu alaikum. Sizге қанша? Erkek urg'och. Urg'och. Mingich. Qancha olsa berasizlar akanchani? 80 ga. Assalomu alaykum bakes. Qanchada o'tasizlar? 100. 100. Erkek urg'ochisi. Millet. Yok. Baylandı öyle. Yok. Sonra bugünkü pazar şunday ekan. Assalomu alaykum atalar. Qanchada o'tsizlar? Tayda. 43. Erkek urg'ochi. Erkekda? Erkek edi. 42. 43 berem. Sizni qancha ata? Bengiz. Men de 95. Qanchaga berasizlar akanchani? 95 ga. Qancha pul oldu aka? Rahmat, savdangiz bo'lsin, a? Yo'q aka. Qancha pul oldu? Bu жылқы azroq ekan. Жылқы bozorda. Assalomu alaykum. Qaylar qanchadan aka? 48. 48, 5. Erkek urg'ochi. Erkek urg'ochi. Erkek qanchada o'tasizlar? 43. Urg'ochisinchi? 48. Akanchanichi? 5 pul. 46 deydi akanchani. Mana bayqasanlar bo'ldi. Assalomu alaykum. Qancha жылқы? 80. Erkek urg'ochi. Qanchaga berasizmi? Tushmaysinmi? Assalomu alaykum aka. Qulundu be qancha? Qulunda 115. 115. Qulun erkekmi, urg'ochi? Urg'ochi. Qanchaga berasizlar akanchani? Bolori 112. 112. Qanchani tudu? Ikkinchi quluni. Bu yoqchi, bu bech? Bu yerda bo'z. Bo'z, a? Arava tartadi. Jo'sh. 95. 95. Qanchaga berasizlar? 5 cheringiz. Bolorlar 93 bo'ladi. Bolorlar 93. 90 ga berib aytamiz. 90 ga berib aytamiz, 93. Bugun shu жылқы azroq ekan. Hurmatli bizning kanalni ko'rib жатқандар.
Биздин каналга катталып жана лайк басканды унутпаңыздар. Assalamu alaikum. Taylar kança beke? 45'ten argандай. Urgaç erkek var. Erkek kunanlar. Kunanlar, Kançadan beresiңер берчү жериңиz? Сүйлөшөбүз алам десе. Эми өзүңүздүн оюңуздачы. Аргандай баа менен болот. Чоңураак, кымбатыраак, бул байталлар эми. Бул чоңураак канча болот экен кымбат болгону? 45'ten болот. Буларчы экөө? Булар 40'tan болот. Бул экөө. Ошо негизи. Общий эле. Рахмат байке, саудаңыз болсун, сатып кетиңиз. Assalamu alaikum. Taylar kançadan uta? Тайлар 30'лугу бар. Бул экөө канча? Муну болсо 40ка берип салам. Тиги мингич бышты. Быштычы? 52. Эркек ургачтар. Эркектер. Могу 30'лук бере турган ургач. Эркек ургачы. Жакшы тайлар экен. Алсаңыздар болот. Мында алсак тартып коелучу. Рахмат байке, саудаңыз болсун, Рахмат. Assalamu alaikum. Кулуң канча? 35. Эркек ургачылар. Канча болсо бересиңер? 34төн, Рахмат, саудаңыз болсун, Assalamu alaikum. Канча да атсыңар? 65 суроо. Эркек ургач. Ургачы. Канча бересиңер? 60. Мингиче? Минлете? 60 дейт байке, 60ка суроотуптур. 65-60ка берем. Хорошо, рахмат байке, саудаңыз болсун, сатып кетиңиз. Тугандарына бүгүнкү мал базар 27 март 2022 жыл. Жыйынтыктап атабыз. Биздин каналга лайк басып жана подписка кылганды унутпаңыздар. Комментарий жазып, силерге дагы жакшы маалыматтарды бере бермекчибиз.